I porsima ljudi ga su dovde, danas ćemo igrati malo Terraria. Osim ja, ovo moj neki drugi. Maxwell, gdje si Maxwelle? Pa je druga. Mogu ja njega da ubodem? Maxwell! Gdje ćeš? Odbraj Maxwell! Pa se da si mi dao te pare, Maxwell. Da je bude Maxwell, ja stižem. Što sam onaj large world. Rally se klip. Sad ću da se potrudim što više da snimam. Sam trebali da se. Znači da se čudim kako ja imam samo sad 37. Jej! Kako imam? Break this shit. I don't really fuck with you. Oh, boy. Kako da uzmem kov? Aha. Majke. Uzeo sam ovaj large world. Samo sekunda jedna. Pa dobro, može da sam usvojim. Tako sam se, majka mi dala če, jao, kako bole ruke. Maxwelle! Pa tu, gdje si? Zašto je ovo uvijek ovako? Jer ponovo... Prati me, ćeš da jedeš go? Eto, ubijem. Nećeš da ideš, ne moraš. Nije bilo slučajnost. Ja bre, drva ću da skupim ovo pa ću da nastavim video. Ovo nam valja lovinu drva. Silver cup. Tražimo kuću. Tražimo. Ovo je, brate, bolje po meni smo zbudjenici, ali nego manje. Brate, ne možeš da se brineš o hranu. Wow, brate! Da li ću da ulovim svinju ili neću? Zaista, brate, to je... Good jump! Ja, zaista. Kako se meće blok? Na šta da meće? Aha, no. Pa. Tako, za malo. A malo da si brave. To, misliš se neće da umre. Još ja drva da donesem sad. Da se drva kasnije. I da, ovo će da nam bude kuća. Sada je to provaljeno. Ovako nešto sam stavio. Dobro, pa našli smo kuću. Možemo se vidjeti. Ovo ćemo da istražimo u sljedećoj epizodi, ali mislim da mi se svirala. Ostavite like, share, comment, subscribe. Ostavit ću dalje, sviram zasigurno. Ovi novi serijal, ne napadaju me!
dođite. Wanna go, bra? Come here, come here. Sorry, spijem jer brat ovo ide koliko. Hoću jedan... Mač! Jas! Angar, my friend. Ubio sam ga. Dobre. Da, to je to što se tiče ove epizode. Ovo je wood, brate. Ovo je drvo, jako ništa znam. Šalim. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da mi se svidjela. Ostavite like, share, comment, subscribe i vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Pozdrav!